Shubor nakashlem jong unong san hima. Uba Aristotle Rambai President Kamighalaya SSA School Teachers Association. Ulaang baong persya ban phale sensas. Hakino hikai namar kadei kebeladon hakaan bat lenyo yakino hikai kum kiwe na kibahap ban pendap yakni kakam la kadei ka sensas ne ki election. Uba Aristotle ulaang ru baka sensas kadei shisian shposnam bat ka election kadei shisian sansnam. Kumta hau usngo bakum kinong shong shnong kajla bat kum kinong hikai umsngo persya yakani namar bakadehi ka kamram kinong hikai ban pendap yakani Henry ula kerpa deka sarkar bakam dei ban penbuan kampalat yaki namar bahkan ka por dangdon ki exam bat kerpa ru e ka sarkar bakan penken ria ashwa yakatarik income lum sensas but we income inawa ka suki pa ba so ba kya po porque ka po sa mga person ko ka kay natin ikam kaya ko chi ko view pi hak bai dei bat ni ka ching pha mo ka ding pha duty ye kino hikai la ka dei ka census duty la ni ka dei ka election duty rangi pe ya ka kanton jong ka di ak hang to la ka dei usai ba kino hikai tin dei kiwei na kita ki stakeholders pan hak pandai ya ka ni ka kam la ka dei ka census la ni ka dei ka election duty kata kalau very clear hak arti kata ka dei number 1 number 2 nakaliang jungai personally ngasngaw ma bi kani ka census kamdai ka ba ki ong ba ki kendor manusne ma kadai sin chiko sne nagta election kamdai ba ki kendor manusne kadai sin sansne tengas mo ba as a responsible citizens of our state tani kum kinong hikai ngam so ong ba bangin lo haru kata bangin persya ya kani Namar tadi ka kamram as a responsible citizen bangin pendep ya kan pi daga ki pha hagi we ila abar ong ba yo ba kimla ban pendep ya ka kumba ka dei kan long namar dei daga ching pha ka ikino hikai ki bala long no kuno ki bala long pa kita kinong saindo ni dari barka chapin riu te daga jing sinti jo kinong hikai ya kan long sakam ka ba janai tetapi kalau berjumpa kita cikli jom straight away kalau as one of the responsible citizen of the state, I don't have any problems bangin pendek ya kan ka census but election duty. Ada kaya bangin orang kamar kerpat ya ka government kalau hukum kini kipor ka government kami tan ban high pressure ini kumbaga kita bakal dulu ka mau ka exam impted. Ini iba ni kerpat ya ka government bahkan postpone ya ka kasna. Tapi kung nalikapor, pati doon kung gini, kaya pandemi kini duty, laga census, ni election, karena kau kecil ciri lang na barohan ni. Na kinomikan na kunjung na government, kenang bang nilaban solve ya kami ka problems, but kunjung lo bang nilaban pendek, ya kakam kabala.